Hello, loi te ho, nadam jing hinam. Amasan asisom leng vivar ho zo se. Ka ngai lut naw salam ka hin pv. Thupoi mo ho le thusim ho writer so akuna ban bana hin ngai khom jing diu ahin thusim za za angai ngai chute mi lung thim sukha theile thupoi mo ho tanti nei lowa hichi asisom leng youtube akuna hin ngai khom jing diu ahi angai din anaki gung jingin tia ka hin tim na hi ve ka channel hi asisom leng official tin hongdo le chun namu jing ding ahi tai tu hin he dinga lom ta thumun chomcha seido ki hi te e seido no uchu Thilsoh Gimnei Hohi Pathen Khut Jaona ana hinom ji e iti hi ahije ahin ji Jangmang Haokip freelance journalist tu thumun a ana lut pai taw hite ipu ipaten aji bezin Thilsoh Gimnei ho ana so ji poi ativin ama ho ta sandan ahin hichi keu Halloween Bible ibetle hitabang mama chu akimukit e kanan gama anacheng lui nam sagi 7 nation ho chu achon sit khangit lo be se jiwa pathenin gamsung lodinga lom asa ta lo ji a anano do a Israel tezo anachen lut sa hi khunungin Israel tezong pathen thu ani lewuzi ubin kanan mi te kibol na bang bangin gamsunga kun nodok anahi kitave kanan mi te kinodo zong Thilsoh Gimnei ahi abana Israel te kinodo kit zong Gimnei ta ahi kit e gamsung khana kun namkhat kinodo kiti chu thile man tampi umte ahi Imphal le akim vela ko kizote kinodo zong Thilsoh Gimnei ta hi hitabong lom loma kibol kimna le kibol sit na hi zanmanga mading in zong alom poi zanmang ahi zong le mang mel sita horrible dream a kisim ding ahi thilho te mei thei te khut a ithu gimnaw thusim hi hin khol hum a sei chai ni loading Thilsoh ahi tai hi chi ithu gimnaw hi mei lete a kon ahi ji ta ta a pathen khut jaw hin te kati ahi aji chu ama holanga hung pangjing hi win hi chan ge za e bol na diu lampi mong mong kamupoi ama ho hin thinghang mi zo se hi a thei daw hin ei ho sang a ukiang ne te zo amu daw hi hin la atham thei be se lo je uwa ei ho chunga chu a hi ve ko ki zo te bol thei zo se a ho salai zo se le alien alal zo se imphal sunga ki hol hi ve mei thei la a ilung mon dan chu a sei je a umpon hin la bong no khat in humpi khat anu api ahi sa a akoma lungmong sela kichima humpi agil kil phana ane do tabang chat chu i hiu ahi tai imphal sunga itam chen be se je uwa nampi politics zong ibol theilo u ibol ngam lo ahi tun son a mei heite so minai macha slave a pangdinga umsa inahiu ahitai hinla chung pathenin avet le ikhunung diu a theilo hil ta ji a May 3 2023 ni a chu Thilsoh neu chakhat a kona hi chan ge hi a hin pha sa hin te ti hi kata san a hi tunin phabet in gan thei zong lew han pathenin pha asa le nungle ikipa nadiu lampi zo hung ki hlung ding a hi chen khom pi namni ukeng ne te le ngari pur te hi mi phalo chi a hi ve
aphat lo dan uchu ama ho jong ki tu Thilo hil a hi ve hin la e ho do na ding a hi phat a chu u cha ka hi we ativa hi bang se so u a hi bo ve tunia foreigner immigrants non indigenous ti a aza zata emin sa u hi u keng ne te a kun a hin man ngari pur ten avan zo u a hi aphai agilo aphalo lama akitu ko mu a hi le chung Pathen alung thlai lo le zum na bo akimu diu a hi Bible in he ma phat sa lo win to khom un lang lunggel khom jong leo chun lo thing di pun te ati a hi tunia gal nei ji a gimna gan theina tam ta nei nan te hin la I thu kut uwa Pathen henga I ha ta ule pha chom cha kha zo le lampi hong ke hong tan te hi che ka se hi ta san lal ding thu a hi poi hin la ilung neu kha uwa ilep che kha ule Pathenin e don lo diu hi chuni khole zero I tha diu hi mei doi lung neu kiti hi Pathen sun lo na a hi ji a Israel te zong 5 days bep azot diu lampi chu 38 year azot uwa izi ba kun mi pi thingsa zo se thigam hil a hita ve tunin e hola a mi khat le ni gal mi te lung hol a chi sa ta a anam pi zo do le zong I umo ve hita bang mi ho zong a ki chi sa wang uwa agui ahung gop thadi hi azi chu nam pi pa apo di hi ga lai le thina hi han hin na hi le enam pi to chi khom angai je chuti lowa lampi dang zon ho chu mingol di ta hi ve tuni e ho ku ki zo te dinga thi le thi hin le hin du all dai din mun a hitai tunia ipi hung so ding ipi hung lung ding hi zong le inung chon lo hel diu ti lo lampi dang lo a hitai Pathenin Joshua koma han in lang hangin keiman kalhon pi ding na hi ati hi chu e ho Bible chang hitai tunia dinga e ho ku ki zo society sunga he dinga lom isim do naw hi chan chu a hitai a chaina su min lo ding kha chu so pite longset te in nangai chai teng le bol dinga lom share like subscribe etc ho nei su mil pi win tia ka hong ta hi aban thusim chule thupoi mo ho ban nei cha anangai lakit din ka hin tim chi kit uve a si som leng Thilsoh chule het loba kho ho angai zo se Pathenin phathe na bo chi taw han aban kihil na the moral nei ta thusim hin kisim do ki ding a hi anangai jing tan ka ki pa e